Afraid ko ano yung mga kabingka ba. And for today's video mga kabingka, iabot na akong gi-order magtara kung saan eh. Let's find out. This is a let's roll. No, this is a let's roll. Wow. So, isa pa itong hinahulat in 3, 2, 1, intro, pasok. Let's go. 2,000 years later. Mukbang mga kabingka. So, natay sa sawan rin mga kabingka. Tayo ng tumas and suka. This is a lechon belly roll. No? Let's try na to. Grabe. Let's go. Ganun eh. Mang Tomas ni. Let's go. Kahit lang. Okay. It's colored. Grabe. Grabe. No. Grabe. Kasi pa kayong balat. Preview ko ng lechon belly ba? Grabe. Grabe. Panalo. Grabe ka. Lamian eh.
Nasagol ate. Demi ko. Grabe. Grabe. Coba. Panalo. Taga na ito ni Create nga kung i-order, no? Nga akong gimukbang karon tagan 10 over 1 million. Coba. Oh my God. Wow. Walay palipod-lipod, lami ito yung mga kapingka. So, ito po si DJ March and the Praise Be You. See you in next my vlog, mga kabings. Babush ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.